Ja sam Nada Marković, dolazim ispred Udruženja žena Maja Kravica. To je nevladna organizacija, a udruženje koje je prvo registrovano znači u seoskom ambijentu i mi egzistiramo od 2001. godine. Implementirali smo preko 100 projekata, znači isključivo smo se finansirale pisajući projekte, organizovati se same. Došli smo u jednu fazu, znači 2013. i potrebu da napravimo neki, kako bi rekla, pravni subjekt koji bi, gdje bi mogli legalizovati naše proizvode žene, da bi mogli ostvarivati dodatnu vrijednost, znači, i što kaže finansijsku dobit neku generalnu. Tako da smo odlučili da formiramo zadrugu. 2013. smo formirale zadrugu, sticajem okolnosti po našim zakonskim regulativama. Mi smo zadrugu formirali kako smo ušli u taj poslovni biznis, znači morali smo da pratimo i te zakonske obaveze, regulative, znači plaćanje obaveza državnih i sve toga. Mi smo naši kapaciteti su samo, rekla sam vam, znači resursi žena, to što one imaju. Naše žene većinom se tamo bavimo se malinarstvom, to je nekako najrazvijenija nam grana, ima i stočarstvo i plastennička proizvodnja, ali malinarstvo nekako je dalo više rezultata i to je finansijski bilo opravdano, tako da je dosta žena imalo već podignute zasade preko tih naših programa i to su naši, kako bi rekla, resursi. Se ukazala potreba da za nekim otkupnim, kako bi rekla, kapacitetima i odmah smo tražile mogućnost gdje možemo namaći sredstva za hladnjaču. Kako smo zadruga, znači pratimo i javne pozive kako ministarstava, institucija, tako smo vidjeli na jedan javni poziv smo se javili, to je bila Unikredit banka, pa smo tražili od podsticaja da nas ufinansira i Ministarstvo za poljoprivredu i tako da smo ušli u tu priču i sagradili smo hladnjaču kapaciteta 50 tona i evo već kad smo sagradili tu hladnjaču, onda smo isto vidjeli da nam treba nešto čim možemo, pošto smo malo kapaciteta, postoje veće hladnjače, kako da se udružimo, da budemo i mi, kako bi rekli, konkurentni na tržištu. Onda smo vidjeli da nam je potreba i kombi vozilo sa termokingom, da bi mogle više, kako bi rekla, otkupimo, zaledimo, odvezemo i tako u veću hladnjaču i tako napravimo, znači, saradnju sa drugim srodnim zadrugama koje su, ono što kaže, konkurentnije na tržištu. Tako da rađale su se ideje i svašta nešto. Uglavnom mi sad imamo, zadruga ima, ove godine imamo 27 kooperanata, vezano je za malinarstvo, znači imamo tu hladnjaču. Pored toga naša zadruga se bavi isto i cateringom, znači dostavljamo, već smo prepoznatljivi u zajednici i da donosimo, ljudi već znaju. Ukazuju se mnoge mogućnosti za naše poslovnosti i više žena da bude tu. Spomenula bi još da na našem zasadu gore dosta žena radi kao uključujemo i znači u rad na plantaže, one tokom godine isto rade ugovorom o djelu, tako da eto, to je nešto što zadruga naša radi. Apliciramo, znači, isto na programe raznih gdje se ukazuje preko ministarstava. Stvarno, zadrugarstvo je nešto posebno. Sistemski vidite da smo slabo, postoje kategorije koje se teško upošljavaju, a mnogi smo vezani za poljoprivredu i za neke stvari. Samci ništa ne možemo učiniti. Udruživanje, to je stvarno nešto, evo, iz našeg iskustva. Rekla bi da po našem principu, mi smo nekako prve bile, kažemo da smo prva ženska zadruga tamo, nekako i zakonski smo prelazili te neke, kako bi rekla, procedure, poteškoća je bilo, ali zajednički se stvarno bolje prevaziđu i lakše je.
Ja sam krenula kao nezaposlena žena koja nije radila ništa, domaćica sam bila kući. Krenula sam u udruženje Maja, postala članica, radila volonterski, aktivnosti razne koje udruženje provodi sa ženama, sve. I u jednom momentu se ukazala prilika preko udruženja da sam dobila pomoć u ambalaži, s obzirom da je moj muž pčelar. Dobila sam pomoć u ambalaži i počela sam da radim prerađevine od meda i ljekovitog bilja. Išla sam uz pomoć udruženja na razne sajmove, prodavala ono individualno kući u udruženju samom tu. Onda naišla je druga mogućnost gdje sam dobila proširenje tog te robe, plasmana, dobila sam podršku u pčelinjim društvima, u košnicama, što je naravno povećalo sav taj moju robu i prerađevine. Isto sam i prodaju vršila preko udruženja i ovako, i onda na inicijativu i podršku ponovo udruženja, s obzirom da sam vremenom za 2 godine postala i ekonomski stabilnija i prepoznatljivija u svojoj zajednici po tim svojim prerađevinama. Uz pomoć udruženja dobila sam ponudu, jednostavno sam dobila od njih da budem jedna od, da li bi ja htjela da pristupim da budem osnivačica zadruge. Malo sam i ja i lutali smo i onda smo objašnjavali uz pomoć udruženja i ostalih, objašnjavali smo jednostavno nas 5 jedna drugoj šta i kako vidimo li sebe u tome, šta želimo, šta hoćemo, šta možemo da dobijemo kroz to, šta možemo da postignemo. Tako da sam ja pristupila i mogu vam reći da sam kao žena bila i sposobna, jako i ponosna na sebe, jer sam bila sposobna da tad sama doprinesem i da dam taj zadružni ulog ja sama od svoje zarade, od toga što sam ja radila i zarađivala. Svih nas 5 osnivačica radimo i beremo i čistimo i mnogo što možda ne bi ni povjerovali. Sve što se radi na nje, vi znate i sami šta se radi. I uz pomoć žena koje angažujemo sezonski, onda smo prvu našu godinu roda kad smo imali, naišli na podršku, ukazala se prilika, Nada je rekla za hladnjaču, naišli na podršku donatora, ali je trebalo i naš doprinos, tako da smo naš sav prvi rod uložili i podigli tu hladnjaču. Mi danas postojimo, radimo, borimo se, imamo i dalje svoje želje i ciljeve i nadamo se da ćemo korak po korak i to nešto dostići i postići i postati veći, imati više kooperanata u našoj zadruzi, ali mnogo nam znači donatorska sredstva, naravno, bez kojih ne bi ni mogli se, što kažu, ni pomaći sa ovoga. Ne može ništa da bude preko noći, ali mislimo da ima opstanka i da ima mnogo dobrih stvari u zadrugama.